Ekitongole kiri kurwanira obugabe bw'abantu kurabira mu ofisi yake ya Kabare kiriyo nikyegyesa abantu omu kyanga ekya Kigezi okuba kubasa kumana emihondano omu maka kandi bakagira n'obusinge. Omuri Rubanda emishomo ebiire omu Gombore yahamurwa hamwe na Muko kandi Theopista Twembi orikwebembera ofisi ya Kabare niho shabire abashwerine kugarra rukunde y'akakunduro eyi babire bine bari kubugana. Okuwatayikira n'okundo omuntu kuba hine byizira mu bikenda kuri yeto mwiruma stane nayo neberiyo muzo mubebembeza aba ba erosi mwijo mu Uganda Human Rights Commission muza ka police ezeshonga mustereza rera hasigara wo tari mukayawe nintra kwereza abantu assignment wo tari mukayawe yaba byo mukazi wawe ahurre yakumisinga abana bahurre bakumisinga konka kitabe cyo kugira ha ngo mushija yagenda ngo nangwa kuri naguma yakamara yonke sade yo. Bamwe habatura bashomesibwe borekire bimwabizo be bari kuraba mu maka gabo. Ati tukizira kugira ebizibu umuntu twararwaho mugenzi we nangwa nyowe nko mukazi narugwaho mugenzi wanje umushanga abana banje banyorobera nagire kitinisa bampereze kitinisa nka mama wabo konko mushesha kwararwaho umukazi hata abana bamurya bakuru yaza kwata safuriya ngo safuriya ne ya mama yaza kwata kitanda ngo kitanda ne cha mama ashinyo ko kwarabe yafwire nyo na nyinduga mu kitanda nyonze kunyamakanye ngo enjune ya mama akabira na ka mama ngiye nabashesha babona omucyara ari kuhinga nanye nagira nti hari ndenda kuhihere kuhinga mbone ho kuna gibesa ho ngene umucyara agira ngo watora ahinga abakazi nabajuma azita ntujuma kubi omukazi akujuma rugaha kugira ngo nemparezo kandi mucumanya ekiri kumanisa kuza kwita ngo nemparezo nka omushija nawe ikintu gace mwita oshanga yagurukira kuri yatiro mukazi Okurugira polisi ya Uganda emishango y'obutabanguko bwo mu maka ekeyongera mu 2022 aho emishango mutwaro gumwe na kashanju rukaga 98 yahandikirwa polisi zona okugerageranisa ne 2021 aho emishango mutwaro gumwe na kashanju 533 yahandikirwe. Gashakwa Job namanya omuri Rubanda.